Južnokorejski glasbenik Psy spet podira rekorde. Svetovno slavo je sicer požel z Gangnam Stylom, no zdaj pa je objavil pesem Gentleman. Z okoli 20 milijoni ogledov v enem dnevu je na spletu postavil nov rekord ogledov. Zdaj jih je že skoraj 63 milijonov ogledov seveda. In ker vemo, da bi se radi zelo hitro naučili novih gibov, smo pripeljali Funky Rockers Crew. In oni vam bodo pokazali, kako se to dela. Matofado gentleman. 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 Matofado gentleman.